Rayon Sport igarutse ku gikombe nyuma y'uko ibintu byari byakomeye kimara gutsindwa n'ikipe ya Bugesera igatakaza amanota yayo atatu. Iyi ni inkuru nziza rero ubu ngubu itugezeho muri aya masaha, ni inkuru ikomeye cyane aho ikipe ya Muhazi United yitegura gukina n'ikipe ya APR FC. Iyi ni ikipe rero iri kurwana no kugira ngo itaza kumanuka mu cyiciro cya kabiri, igomba gukomeza mu cyiciro cya mbere. Umutoza w'ikipe ya Muhazi United avuze yuko rwose aho kugira ngo amanota atatu abe yamucika rwose, sinzi ko ibi bintu byabaho. Ni amakuru menshi tugufitiye kuri gatanu ndetse kandi ubuyobozi bwa Rayon Sport bwavuze yuko nubwo batakaje amanota atatu kuri Bugesera, icyizere cyo gutwara igikombe baracyagifite, ndetse kandi biteguye ko mukeba azagwa hariya ingoma. Ni byinshi rero tugufitiye gatanu, wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira mu kipe ya Rayon Sport. Inkuru nziza ku bakunzi ba Rayon Sport, iyi ni inkuru isesekaye muri aya masaha, ni inkuru ikomeye cyane iturutse mu Nzove, Ingoma ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, aho ikipe ya Bugesera nyuma y'uko itumye ikipe ya Rayon Sport itakaza amanota atatu, bigatuma itakaza umwanya wayo wa mbere yari imazeho amezi n'amezi itahuvaho. Kugeza ubu ngubu rero ikipe ya Rayon Sport iri gukora imyitozo ikomeye cyane yitegura ikipe ejo bundi rwose ni kuwa gatandatu. Ni match ikomeye cyane ahagana saa 9, ndetse dore ko uyu mukino nawo utazaba urimo n'umufana n'umwe, kubera ko urabizi ko ku kibazo cya Bugesera n'ikipe ya Rayon Sport hari habaye ikibazo cy'umutekano kaza gutuma abafana baza guhagarikwa. Umutoza wa Muhazi United yavuze ko rwose ibintu yiteguye kubikora mu buryo, ndetse kandi yiteguye kubuza ikipe ya APR FC amanota atatu. Impamvu nizi nuko ubu ngubu ikipe ya Muhazi United ni ikipe irimo yitegura kurwana no kugira ngo ite kuba yamanuka mu cyiciro cya kabiri. Yifuza ko yaguma mu cyiciro cya mbere, kandi urabizi ko Muhazi ni ikipe rwose ikomeye ubu ngubu, imeze neza, ndetse imyitozo yo barayikoze, ndetse babashyireho n'agahimbaza musiki karemereye cyane kugira ngo batsinde iyi kipe ya APR FC. Iyi match rero izabera Ingoma, ndetse ni byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ikipe ya Muhazi ifite bimwe mu bikoko biteye ubwoba bishobora gutuma iyi kipe ya APR FC itakaza amanota, bigatuma rero ikipe ya Rayon Sport imikino yari ikomeye yarayirangije, ndetse kandi imikino wabonaga ko ari imikino ishobora guhagama ikipe ya Rayon Sport imajije kuhafa, ndetse tumaje no kumenya na kimwe mu gisubizo. Niyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport yagarutse ku gikombe, ndetse kwiheba ko ntabwo kugihari, ndetse kandi twizeye yuko ikipe yacu izabikora, ndetse n'igikombe tuzagitwara ku munota wa nyuma no kukuka ka nyuma. Ikipe ya Rayon Sport iragakoresha bigatuma intsinzi iza kuboneka. Ubuyobozi bwa Rayon Sport nta guca intege abafana bayo, yababwiye ko rwose igikombe cyo bazakizana nta kabuza, ndetse bavuga yuko nubwo inzira bari kunyuramo ari inzira zinyereye, ari inzira zikomeye cyane zishobora gutuma iyi kipe iza kugwamo, ariko biteguye ko ibintu bizagenda neza kandi igikombe bazakizana cyane. Ikipe ya Rayon Sport imyitozo yarayikoze, ndetse na bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport bose bameze neza, ndetse kandi biteguye gukora ibishoboka byose, nubwo iyi match nta mufana n'umwe uzigera ugaragaramo, ariko nta kibazo, ibintu bizagenda neza, kandi twiteguye ko intsinzi tuzabasha kuba twayegukana 5-5. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira